Sinoć oko 22 sata, mirni grad Gornji Vakuf, Uskoplje potresao je stravičan oružani incident. Prema prvim informacijama, otac je iz vatrenog oružja pucao, ranivši svog sina, jednog policajca, a potom i sebe. Ovaj šokantan događaj izazvao je paniku, tugu i nevjericu među mještanima koji su do kasno u noć stajali ispred svojih kuća, ne vjerujući šta se upravo dogodilo u njihovom kraju. Sve je počelo kada je policija primila dojavu o porodičnom nasilju u jednoj kući u Gornjem Vakufu. Patrola je brzo reagovala, ali je po dolasku na lice mjesta situacija izmakla kontroli. Prema riječima izvora bliskih istrazi, muškarac je u naletu bijesa i psihičke nestabilnosti izvukao oružje i zapucao. U tom trenutku pogođen je njegov sin, koji je pokušavao da ga smiri, a zatim i policajac koji je pokušavao da spriječi tragediju. Na kraju, napadač je pucao i u sebe. Ubrzo su stigla hitna pomoć i dodatne policijske snage. Sva trojica povrijeđenih su prebačeni u bolnicu gdje im je ukazana hitna ljekarska pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, svi su preživjeli, ali je stepen povreda različit, a ljekari se bore za njihovo stabilno stanje. Stanovnici ovog mirnog mjesta u šoku su i nevjerici. Kažu da se ovakvo nešto nikada nije dogodilo, da su svi poznavali porodicu i da nisu mogli ni slutiti da bi moglo doći do tragedije. Jedan od mještana izjavio je: "Probudili su nas pucnji, mislili smo da su petarde, ali onda smo čuli sirene, plač i viku." To su bili strašni trenuci, policijska uprava za sada nije dala zvanične izjave, a uviđaj je trajao do ranih jutarnjih sati. Svi dokazi su prikupljeni, a istraga će utvrditi motive i okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave. Ovaj događaj ponovo otvara pitanje porodičnog nasilja i kontrole oružja u domaćinstvima. Stručnjaci apeluju da se svaki vid nasilja prijavi na vrijeme, kako se tragedije poput ove ne bi ponavljale. Gornji Vakuf, grad koji je do sinoć živio u miru, sada je zavijen u tišinu i zabrinutost. Ljudi se mole za brzi oporavak svih povrijeđenih i nadaju se da će se istina uskoro saznati. Na kraju ostaje gorko pitanje: šta to tjera čovjeka da u trenutku bijesa povuče oroz, da oružje okrene prema onima koje najviše voli? Neka ova strašna noć bude opomena svima, da nasilje nikada nije rješenje, da jedan pucanj može promijeniti 3 života za uvijek.